meeting minute zong hi ka deal chuaka ni som le pasari tha som pakhat sang ni som ni panga hian subject som ni panga in ngai tua Mizoram State University aizola da to lung le sun nai in rel tel reng lo additional kandarela intila additional pakhat hi ta hian hei minute arun langa chumia chuan Deputy Speaker, Nichina Kasoi. Draft Government Mizoram Allocation of Business. Agenda Chona Lawa and Huakan Soy Nitin put Deputy Speaker. To the Glow Kasoi Ilo. Kan Soy Chiangani. Kavadu Laya Puteteron Soy kat to the Glow Kasoi Ilo and the right Haro become a 2 minute roller or one Katitop the Sasa Chhantea a chunk of my candidate. Deputy Speaker, please. Oh, kan opposition leader kan pumon puya kha ati om tok ati ni atia pulol mon puy punte hi MZP president ni to zong zinga tun thlengin corruption am hing hliau ve lo ti hi kan riat dan ani akhang kal mai se kau kan subject akhang kal mai se thamani oh học đến đầu xuân khi nó chơi nó không mấy lúc lúc cái đi bộ cái định về là ai cái gì định là nó chụp bộ về làm bộ để xem mai tụi nó có thể đi chụp tỷ lệ sáu bằng đủ định ta buổi sáng cái mấy lâu đi nó cái định bộ lâu đi xem lâu on mấy à tụi cái mấy cái cái tỷ xuân hậu sự cái sáu lâu sau những cái đi bộ cái định về là ai thì về làm bộ thì định về xem Idingila, Iawila, amaro some bike on Kalesu, John Sapo and the Ilonia, Kilo Fountain. Take away 2 roads in Sumi. Tilahan kan tlazep lok niching kanilo muing garinga puma Chhantea din khan amai ka on lawa puro ta khanin kan agriculture minister khan on sakatuma adu lawa akut khalo ven saka ole kan future wangin Mizoram University bill pass ani amen nani asiam thatani ta lunglei lama da turin thu ti felani to chuta chuan tlema political engeniang political party tin ayo dewa han ngai thei tur pusingun lian chungate kan leader of opposition pool san damaral te tele kan house leader te thu soi hi han ngai thlain han rek don ila angai nom via wang ti kha nga rin thei ni tuna chun pu Nguna thu soi ngai thla phei photang. Deputy Speaker, the Mizoram State University Amendment Bill 2026 soi ho do na hi nikum march tha akhan la hian soi vak to lunglea da ni sela ti chuan Mizoram hason na po akai rualanga zirna te po akai rual zo kanga kan ti kha viral na sakhop maya kan thu soi ve te po thiam lo lo kan soi ve te po voina ega ma mai na thei lo ti kha amendment na lo kal le khala khan Halamat sim lambang ay MM2 ho dusak MM2 ho kha Daniela sakay bagnay pukat la sakay bagnay ka chip ang tlap may khang kan chip vek siya Voy na lem suan anon mga ile maya amak katia hey kay ni kan van pubay he chua kala lo Speaker idingla Deputy Speaker idingla mi den ivela mi himin ti terlo zovet maya ZPM le mena in begar han kan om manila ti mai turin abola hi akal tona ti hian amangan tha angreng longai tha ram po thiam mahar kati khop maya pakhatna kan zo du na chan chukan minister pon min react se enga tinge ni kumar tha khan lungle ada tu ni idang kan dela kan athelo minti sia tu na hian kan lo ti le ta kha kan ngai tha ke pe chu kalo thiat lem lo tipa bial tu te ha chek bial tu te hote anan le kan member jam tak tak te nan soya
bana MLA bana karrawanga ka karchua ta ke maniti te ang pun ngai thak thei do no lomale mangai na pe nilovin akara karchua ang tariyo maya khalai kha chuma chuan engwanga amendment lo nei ngai ta nge ni ti lai kha nge kan soya kha thinlunga renga hi kong isong mai te ngutin kan hau si dar tele kan sarkar hian helai he pu be te ne na sak takin sim lungle ya be se Mizoram ma so na po sir na po kai ru lang e kan ti kha ania kha kan thinlunga lian ta kha an lo soi pungun ta soi kha alo dik so kan hi male kan ti ta so nge ni lungle MLA panga te bang mai tur kan hlau deuh kha tipa bial tu khan soi chiang riau maya tipa bial tu khan nga sorry palak sorry thak constituency thak hi jingve kan lo upawe de to ni ngai chu wang chuan khang te wang te kha ni chuanin kan lom em ani chimlam mi pui ai open lom thu ko soi do tin Mizoram ro kan rel na hian Mizoram pum pui hi ma mit bel tu in Mizoram hi number 1 ni sela atiang deuh khan Mizoram a hian ma so na kai rual sela zirna po kai rualila kal rualila kha kan du thu samber po ani hemi kanan soi rualin trong kam te lai kan thiam hlom khopa lungle le ai zo ling kar pong tun zet pm sarkar nai ta via bakan han ngai te kha rambuai lai te khan so nar hasin kong kha ke ni ho nau pan lai du pe chuanin ai zol hi sarkar ni vel kalani long tai tang chuan mar chu khovela thang zela ma son zela sarkar po budget te po lopung ve zela ma so na in bin keng ani nakina chuan tuna dar kar li kan kal hi da kar thum le ka kan la thleng mayam chuan voinia kan hani chuang viawa titake ma chuan kumsamnga golden jubilee kan lom to na hian mi pui ne na kong siam na tur khon la chun lom lo sineng sarkar ma se kha ti chung khan kong thatak chu min pe ve thawa amaro chu engamo sang te chon na chia chang om ve lo thei lo tun sarkar po ale lama chung pu deputy speaker ibial ni sana kain fu lak maya kan kong that san hi kan deputy kan MLA te wang ani lo party wang ani lo angena kan ngen chua anora kan nor chua ni mi pui nan ti ve thau sin a sui pol khan om ve o nga che em thunga khatiang kha ania khoi lai amo hei meeting re re ngi hanin anila mail te po hi po deputy speaker nung lama tang inian tlat son mail tha mu tu ram lo nu mo nula mail ta de poi asam tu khum kha kan bu ni mai ma se ma lama tang son na de khom ve thowa chu tiang ang chuan a fam kim vek lo ni ai zon ko pui tu na chon amam mani ka soi to zo na po champhai ka han kala champhai ko lai chu se khop mai oi ling thun ve thin na nge oil thunna kan hau kan chief minister in oil in thuna piang hian kong chia in siam ani ti in se ro ati kha champha hian in siam ve lo mi ka te tu na hian saski tangin ti kan tum dom ta kani kan poisa khon te po kha i pe vengu long tai te poi siam angu lung le po deputy speaker ibial scholarship te mamite siha te na thial champhai nge saitual khosol is divek temu kha mi puin kan thoni kha tiangang sarkar kha ala ngai lo si hangan ti top lok nge na pungun na ron soi kha ni na chu ni lutuk tho amaro chu a bill ron soi tur khan Mizoram University amendment bill sa hi somni paruk ron soi tur ani lai khan ne lo ani lo til na khan ne peng na sa reng viawa hun kha zo mai dona ni sarkar hi han engin opposition role tang chuan han soi selte le anti dik tok lo te han shilte emo han khak te chu thil ni dan phung reng ani a chumi ni ron ro chuan kan bill nga soi tur kan chen te le kan soi tur ang kan hun tiam chunga minute sompek an ni thina khatiang chunga soi len ram tum tur kha parliamentarian cha kan ti
MLA ทรากันที่จะจิงอ่ะ point share เตลเทจะจิงไม่ตัวแต่พออันนี้อินรินออกมาจุมินิบังชวนzero motion นังเดว่ามันนี่เวซงเตบิลาหันสวยหุ่นเตเล department นี่นะ budget อันนั้นพันหุ่นนะจุมี budget ไว้สั่นสวยหุ่นงานแต่พวกขานิน discussion อะแต่ขันเราอมโดนทั้งสี่ที่ไล่ค่ะก็งั้นตาเจ็บล็อกนี่อันนี้นะตะกัส่วนตัวเต็มหมดตรงกำพังเรารู้งานปังฟังเสียมตัวหินนี่จบว่าอินเสียมเลยที่เราจบตัวนี้ขึ้นมาเลยเอ็งพอดีเซพูดดิพิสปีกเกอร์ขัดยังข้ากันหันเจ็บเตลทำลมินะอันนี้เจ็บตาจะกระโดดเจ็บเบนิจุอินบุตรสวกเดียวตัวลบมุกเสียพูดดิพิสปีกเกอร์ให้ตากันสวยเวดูชูขัดยังนั่นฮิกระสวยเลยไม่ใช่กันมินิสต์มินเอ็กเซกดูว่าลุงเลยเจ็บบัวนักคอลเลจสักทีคลาสคอลเลจให้นักเทลเวดอนลงดีโอมังอ่ะเสียดนักเทกันเอเวกเราให้สวยปัลเทียเราดิกันนี่เราเทลเวดอนเราเทลเวนี่เสร็จละทีนคลาสคอลเลจสักขันลงไลคอลเลจเตชีฮาคอลเลจเตพวกที่มินเทลเวอุลาไอโซลลุงเลยถึงไอโซลพอยน์เทลเททั้งส่วนอะเคเอ็มทั้งสองมาไม่เทลเทส่วนกินี่เบกวดสอกสมินอนซอยข้างเฟตจิอูไล่ก็จะก็ดูตุกอดิกเชี่ยไอโซลคลาสตระขันไอโซลลำพังคอลเลจก็เทลลูกขันชิมลำพังลุงเลย0 2กันดาแต่ซาซานี่ส่วนโซที่ลำพังลงไลเสียฮาลำพังฮาวาชุดตะโลโลเซลส่วนจิรนาปอมากันส่วนพังที่เตค่ะไงตัวนั้นส่วนออกมาอินฟราสตรักเจอร์แต่พอมาส่วนนักเล่นที่พังที่เตพอเรื่องส่วนอมเท่าไม่สวยดีกันนี่ชุดนี้ต้องลองดีไอโซเลยลุงเลยที่ข้าอะไรดิกเท่าไอโซเลยไอโซข้ากับผู้มวลผู้ยังข้าเอ็งไม่พอให้ไอโซลมข้าพัลต่อเราเขาบ้าAffiliation ไปด้านเราที่เชียงเขาไม่เขาผู้ชงอันเดียวแล้ว AMC effect ที่เราตั้งนี่กับผู้มวลผู้ดูด่านไปกันส่งกันเสียข้าผู้หมอเขาเป็นกันเถอะที่เหตุกันมินิสเตอร์ซีเนียร์เราที่ต่อชินผู้ดร.ทั้งเตะดำปะเบียลทุกขันสวยข้าอดีตเวรีเอาเรื่องดิกเดียวเรื่องนักเนียตัวนั้นเอเมนเมนกันหันที่ไอโซลท่านกันเสียมอ่ะเอเมนเมนกันที่ไอโซลลุงเลยที่กันหันท่ากันได้ก็ไม่ที่อับบากดังข้าอดีตเทงมเลยตัวน่ะกอร์กทุยโดนเมเจอร์เมนกันละเวกมาอ่ะกับมิงข้าชิงูเลียนสุงอาตินกับว่าบุกนาคันกับว่าถุยตีระทุดาชวนผู้ชีระหิวกัลตาเสร็จผู้ชีระข้ามว่าละดอนตาเสร็จอาศัยสักขันดิลโตลวังอาขลายจะข้ากันสุรคาเฮียจะข้ากันมินิสเตอร์เราตัดกันแอดไวเซอร์ข้านะช่วยด่านเสียมตัวละท่านกันเนี้ยเรามาเถียงกันรีพีลที่กันสักบอกว่าอามาส่งพ้นด่านเอเมนไม่ถูกพวกกันรีพีลเสร็จละเอ็งจริงไอ้พวกกันรีพีลไม่ละว่าลุงเลยท่านะท่านนี่กันเสียมไม่ลงเลยไอโซลตาตูร์กันเสียมเวกโตเอเมนมันไอโซลลุงเลยที่บังสักบังทั้งทักบังงดกันนี่หรอให้ชุดานะดังทัดส่วนลุงเลยอินดาสักโดนะชิมป้าก็เดียงพอยน์กลอมันนี่พูดดิพิธีสปีกเกอร์จุดที่รู้ว่าเราชนอดานพวกที่อับบุลตั้งแต่ขานลุงเลยตาตูร์ดานท่านให้เรามากับเชียนเท่านั้นสวยพวกข้าจุดที่เมมาดูโลพอนนี่เราอันดูเร่งอากาศพุ่งเตะซอกไล่ที่อดีตโตกเราเด็กเราโม่กันตีนซอกกันนี่กันเสียมนอนเรานี่จนทิลฮารันนี่เราว่าเอเมนเมนนี่เราเห็นให้ชูไอโซลกันเราตีข้าพุ่งงูนั่นแต่อันจังนั่นเสียผู้เบยเด้อลุงเล่ด่าซอกขัดดิกินกันเสียส่วนนี้ลุงเล่ด่าซอกเลยตัวแม่งกันเสียอับดุลตั้งหันลุงเล่Mizoram University หุ่นตูร์ดานะค่ะเสียไม่ละเฟลโซกวิโอลมังมอลุงเลยไอโซลเขาจะเอเมนที่นี่โลอันที่นั้นลุงเลยไอโซลเอเมนงดอะไรมั้งโลนั่นชูไอโซลซูมเลยลุงเลยซูมไอเทียตัดโลที่นักโคเลจมซาดพอยน์เทียดแล้วว่าคลาสเตอร์ตัวพวกเขาไอ้เทียแล้วว่าเอามซาดพวกไอ้นังแล้ววันนี้สมมติเช่นให้เทีย
university จุงสังเกนี่นั่นกันหันสวยภาคเวทที่เรียกโอยพูดที่สปีกเกอร์เรามองเรื่องกันที่จุดที่รัวส่วนกันกัลดานเลยกัลพุ่งแต่ให้ชุกันที่นั่นที่ตัวเตมอนบานไอชวนนี้ลุงเล่ละตัวนี้อิติเวทไม่งูฉันเราไอ้สกปรกที่ยังเดวินพูดที่สปีกเกอร์กันที่เดวินมันนี่ที่อังเรียวินกันที่ส่วนkan tirau rawani suan abul te tangin lunglei university Mizoram University lunglei ti dane hi athar hi lo pulut selection awahan lom le zual don kan ti ni epu deputy speaker kalome ta khan kan du to nga kan ti to panga kan leader of opposition pu Chhantea ron soi ma hin pungu na hi athat ve na tu chu amma chau hian congress party tang hian MLA tling chuna ni a amai ro chu mimal engeneng mi pakhat chaw ni ti hriat lo khopian hausa hian a talna thina angai dan ni chu tlang den soi maya ngai ro dan pui tlang den soi maya kongle lama chuanin congress MLA hi pali panga te omphei sela chuanin an thom hi anavia wanga ti te po karel ro chuan lo oma lunglei lama da tur kha thati vi rolin adana kha amen ngot lova repeat lo tura du na te po kharon soya aizol lampanga nga rom hanaro siam to lunglei anga ti han ti ngoda kha adik lo na deuh te a fel lel na deuh te po angai dana kha chuan omani ti kha alangani ti chuan tuna chuan leader of opposition pu Chhantea thu se kan ngai tha anga rem lai le soibel ngai turang te po kan soibel tura ngai la thange deputy speaker kalome voina the Mizoram State University amendment bill sangni somni paruk kan han soi hova a bill body a main act khan section somli le pali linga don ania amend tur hi amendment of section 3 le amendment of section 42 ania mai somli pani ania additional section 43A a oma voina kan soi ho tur hi a thui lo khop maya a mai ro chu kan member then khat te khat ega tinge a toinen kan soi vak kan ti chuan zirna poimo zia le higher education kan university hian kan ram kan namkal zetur kan tu kan fate ma khwa na sata khoi tur ni wangin he house zaum tak hian ti tak zeta akhel le hi ti mak moniti ka soi ma saduni who deputy speaker iding lam le ive lam te ngai dan in ang lo le in pu ton na kan nei then khata iding lama thu ten velam te hi an lim le theilo an lom kim lo lung le lama university state university am tur hi an lom to lo ni an ti kha adikani adik na chana omani keidi iveilama thu te hi chuan amendment sawa university an nei tur hi tilova an pual liawa athar hlaka university bill nei an phu kan tia ama aizol ta na siama kha repeal selangin atharin kal ro se tin aizolami hetianga turan ti ngai angani lo hian resolution kan thelu angat phei chuan Mizoram State University headquarters aizol om tur hi kaltang selangin athar hlat lungleya chimbial mi puitena an chhor turin din ni ro se din MLA zong hian kan thelu tani chutiang tak chuan hetianga aizol ta tura siam to aizol relu tina lungle pek hi dikta chuan zoram chunga inpo om hi kan du lawani in una kan du ni chimle marti kan soi te he house hian amoi lo kan tiani voin ya aizol ta ni kuma thatakin kan soi khoma kan member zom tak aizol west 2 bial tu khan enga tinge lungle ya ti ni ta ka wanga an hak to lo bik tu re in ngai tata mu niam na in nei bi ati kha hei ke ma ni lu put phung ani lo ni kum lama khan i veila ma changin lungla ya omro se kan tingoi ingoya lungla ya chak class college pangata la ni pani chawan ne antin lo an tiani iding lo mi ten chu changan ni lo airport na ya aw mangai visiting professor ten lo kal do na ka
airport ala sia at heilo antia chimlam ta na soi tu anom lai po khan at heilo ti zong zong chimlam hian an size thavani ti hi he iding lama sarkar keng tu te kan ril ron tu to wanga soi lo theilo kan ni ke ni in chu wanga lunglei gam kan soi ni lo kha min tu wangin an ban tam nei ni kuma khanin aizol headquarters kha min da ani dit an soi ya amasa MNF sarkar lai bulletin sonia ti kha adik thapani July ni somthum pakat sang ni somni pathum akhan khati lai council of minister khan NEP 2020 in bo saina tan hian Mizoram State University siam hi achulani kan tia chumi tan chuan angai tu tur committee te po kan siama khati lai kan minister zon tak dr aral thanglia khan October ni somthum sang ni somni pali khan voi khat chu a meeting pui sang ni somni palia somni pathuma a meeting pui ani oka si somni poko sang ni somni pathum pu deputy speaker ka soisual oka si somni pakwa sang ni somni pathum khan a meeting pui ani ni somthum le pakwa vel chia university drafting committee kan dina chang ni somthum le pakwa chia Mizoram election puna ni wangin MNF sarkar khan thui tak amhuna aizol ni ro se lunglei ni ro se tikha kan rel theng man lo cabinet paper ron lu theng man lo sim cabinet a engkim ti lu hi chu sarkar tu na ZPM kai hruai lo kal nuwa cabinet a lu ta nikuma mars nilia he house a hian he Mizoram University B la hi pass so kan ni azin kong kan ngai to kan soi to zong zong thlir khan voin ne hian all sam lutuka hetia kan thla le hi I veilama mi te pudi speaker kan riru nat na em chan pakhat chu he assembly za om na hi volangai nikuma kan pasa kan soya heta atula cha kan ramtan NEP 2020 en hian hei hi kan kal phutangai kan sum sai sinapin lo antingoi ngoya ani long ko kan pas puya tu pa thuk tho that awanga khan thak kheng le thut ang te hi adik kan ti lo he ram lo re na za om na hi von nu tul kan ti ni a dot le jon kan ngai duana lian em chu voina hetianga kan son room na chan hi Mizo society hit impact chalo tak asiam donin kan sia tu te ne mo ba na inova tu te ne mo sarkar chuasan inova wanga ram nuk tur thil poimo kan mi thiam ten an duan an ngai tua uluk political party thin lungpo pulo research basin kan mi thiam tet ngai tuna fuan khomina an tia acha kan tia kha tu te na mo an nor na wanga hetia kan ti hian mandi lo ka eng thu nge lo theng champhai lama chon chalai polten an MLA te ban turin kar velocity te khalo om machine apoi ni tu kan du ani chuan thatavin house a soi leila in ronila atule kan ripi langa atule university ang panhi na po kan siamanga kan ti turin don la ya vo in ni azir chian po omlo an va puan lai te khan o university thar kal na turatan government Aizawl college office turte rong an lo noya an thu thleng te engkim an lo ti fela directorate ta om zong boy pui tu te chu an va phun sa em om ngai da pon thelo angai tu a boy pui tu te po khan boy sin adik tak chuan nikum loka te khan kan higher and technical education minister po khan July ni sang ni som ni panga khan State University thun hun tur luang mual government Aizawl West College hun tur te po kha zuk tlo chuta chuan education consultant pones toy oma am hun te po kha news lo chuaka phei chuan government PR a phei kha chuan am hun lai chan to angle saskia vaibel cha somthum point pali da ang hialin soyani to chuti takam hala na kal to anga to nga news a po puan chhoni to lai khan vo india kan han thak le thut thi chu adik lo to pani ti hi ka soi le du ni adot le kan soi le du chu order kan chua voinia order kan nei mek October ni som sang ni som ni panga pastor college tour
School of Social Science, Government Aizawl West College, School of Humanities and Education, Government Aizawl College, IAS, School of Science, Government Veterinary Science College, School of Economic and Management, Government Shanghai College, School of Engineering Technology, Mizoram Engineering College, kan ti te hi tur kan university lungle tur hian akeng zel do dem ti ka zo dua vo in ya heng hi order thar kan siam le mai don nge don lo nge an ma khuwa turte chumi tur tan chon a college te po zir ti tu po alo in siam rema master degree zir ti tur doctorate degree nei rual te po kan da kan ti to lain kan son dar le chum chum don em minian vo in hian thui zo kan ram kal tur hi hero rian na kan ngai to tu ni lain ho tu te in soidan hi diking ka khelo ni voinia kan hausa apulu tu tele kan minister theng khat khan in soi ni som pasari November sang ni le som ni panga cabinet meeting in kan ngai tu a intia cabinet meeting minute zong zong hi ka dil chua ka ni som le pasari tha som pakhat sang ni som ni panga hian subject som ni panga in ngai tu a Mizoram State University Aizawl da to lung le son nai in rel tel reng lo additional kan rela intila additional pakhat hi ta hian hei minitarun langa chumia chuan Deputy Speaker, ni china ka soi. Draft Government Mizoram Allocation of Business. Agenda chuan om lawa an huwa kan soi ni tin Deputy Speaker. Tu diklo ka soi ngai lo. Kan soi chiang. Lai puteteron soi ka thu diglo ka soi ngai lo ran tira ta kharo pi khop mai chumi ni ro ro chuan ka ti top ta sa sa pu chan te hi atang khop mai kan ti tang nikum chho borvel in than by election chote LDC chho borvel a khanin a hanin kana te kha anom a khatatang khachuan pu chan te hi atang khop mai leader of opposition hi aron ne so ta khop mai le zolina a ki te po hi atum dang ai chuan sang a ve deu zelta a engeniang chuka khachi lawa puthang te lo umve to wang te po ani mai theya chung te po chuan ning chumi ni ruala thilom theya chuan sangni somni pore general election a hian kan Chief Minister Kalchuak ta MNF President Purama hi in candidate ta se klinglo ta se MNF in Surkana CMC se chuta chuanin puchan te hi Chief Minister Meilong mo puthang te zok nge tunge hom zong ti borvel hi athil om chho thei tur te po ni in aranom chumini wang chuan roi tutla kan ni je te po ngam phosok ni te pon akalo muwa chung te po chukan jep lok ania putete ron be thakop mai Deputy Speaker Cabinet Secretary lawa atu fualte mineral ang chite cabinet decision ni tawon mi minute apo lawi cabinet decision Deputy Speaker nakina vote kan la khuna Chhantea lo chuan min vote pui lo sila Deputy Speaker kha minute di do na kal tan mai Speaker kami chum khan agenda kan ti reng lo kami chum ma khan kan sei kho man ni kan ti chau ni kami nei chum khanin bana soi khom na kan ne kha cabinet ta mi agenda po ni kan ti reng lo nia cabinet in kan ngai tu tin ya tu Deputy Speaker kha binau ti boya hun kha thudun kan ni kha pudong te kalo lo khop mai additional item po an soi tel reng lo ti ta fan adot le chuan a khai thil daga cabinet hianin by circulation tal po in an pasan yak Chief Minister maybe November som ni apuang sia khonge November tha December tha cabinet by circulation kan enteng ka te kan deal ya la om reng lo January apo om reng lo kan hu chun chu assembly zone kan pe ka wangin in lau thon na wang le bi local do na wangin ni som pan hi February tun tha akhan by circulation ju khan ti chawa Deputy Speaker hey hian ram zirna ram lu an ngai tua claim zia politics sa an ham thana tur chawa he zirna an suwa samdan hi alangani dang ka ti top don til dangi ka soi bel vak chak le mai mara ju ka soi bel vak chuanin in ngai dan kha apel le doi donin ka ring kong la ma chon ministry kalta til ti dan sang te po an nei soi chiam lowang adik tak chuan
kan si Deputy biar Speaker, lu kalau ini ti puite rem ti lau ti sila na kina vote la ko. pumuan puiti rem ti lau ti lam ka kan soi mi lo mitin hian kan ti om tak kan ti ka thian pani kha pu deputy speaker rem ti le ti lo huna chong kan san fel tak kan ding ma yang lo lo hel em su kan du chu chimbial mi pui hian an phuang takin an ma ni pualin university bil thar nei ve seng ai zola hak tur tok sotaba hui ringot section claim te ti dang lam hian cluster of college song te po ti dang lam om si lova kan da hian a takira function thei si lova kan ti mai ni ka soile du chu pu deputy speaker hey ka ngai tu na local om chu kan higher technical education minister hi mithiam kan ne ni ka conviction ne a conviction in ang lawo mani ni kuma khan university bill putlu khan angai tuana ai in pek na mithiam ani na lang mange katia mithiam te thua ka manga atangkaya hausa member lung oi tok lo february ni som li le pariat sang hi som ni panga po lung leilam mla ti da champhai not mla te po ako office akom khoma lo thei lo thila ni zia te khila lung leilam lung oi lo tur po amuna wa kal chil ngata a huai sen mangai ti chamange conviction a fel mangai kalu ti ni ma se khati khana pa sa wangin lung leya chong college pan hi chawan ne ya a theilo ati te airport la wangin theilo kan state te theilo ati khan mi convince vai kan kal tang ta kalom pui ni ma se hetianga vo in ni kum loka achil per po alaral ma a theilo ti kha a super zok ki ati lu ni chuan kai chu he officer ka thu theilo ati tur ni Puchat deh awan chang ti chang ai season ma sa te po kan enanga ni kum lama te po leader of opposition khane tho ta tu na chuan puthang ter om lewang hianin kharo la ka ne le zora play hi tum ve hle te pon soitai le kan soi so lo turangai tai la aron be cha choi thai khop mai achumi ni ro la ro chuan politics ha chuan politics lo apo ko khana te po ni sela thil sang sang pol sang sang chuan khai pa ten om zela chumini wang chuan higher order kha thilom ve thei te pon ni tho mai ka te lai puchan te soi kha thu dik lo hul pon ni lo ti te pokorin thei ve tho ni chu mithiam ram ta nin petan chuan ngai tu da ti ngai tu ni vo in ni amma lungoi ta ka pulu le ngai ni chuan khonge principle khonge heram education ta na khonge angai tu na ka ti ni voi da no confidence a cabinet collected an bu fani mak ang reng de chu he so ka kal phung tharania ni min pia lo ka sial kal ren development council bill chief minister house leader bill te kan ngai tu kan han pass thei lo te kha chu no confidence pakhat khan ya amai ro sil asan chu kan soi lo lai ka la jabsa lu tu ka sial kal ren development council kha comment akhan kan video ron da khan comment akhan ron soi chuta inon soya thil ni thei de wa chu mnf ron engeni ron mong ron lim tum na rol kha ron play ve de ni oti kha comment akhan ron tamang ran khop maya kha thil ni thei na lai om chumi ni rol ro chuan circle range hi Circle Range Development Council hi ding lo mai se om lo mai se ti kha du dan te pon yang ati kha pakhat a chu kema mi mang ngai dan nei chu alo om be boka chumi ni role ro chuan ministry kal to ten engkim anti kanti anon ti zelna zone zo ka khan khatilai khanin zpm hianin chutin na chu ministry kal to te ti danang hi hatiang hian an pulut photila kan kal tlang puilo pon khatilai chu in soi fi dan te pom ve tong chu ati ngai thon nei ni ati kha karil ro alo oma chu bang chuan aron soi chuk ta sa atlang devin kan soi sha mani chu he sarkari kal phu thammak takani chu he hi kan ngai tu angai ni pu deputy speaker ka zo trip atop na lama chuan Mizoram Education Reform Commission te kan dina chuan ni kan education chat dan tur primary tanga university level thek angai tu he thila hian chette me aron ei lo chu education reform commission member then khatte status kan en chuan
je PM support professor then khatte unreal ru analut tu kani anchap ngoi ni kha kan ramzir na an pong sual atini afa poi Trôi về tin kan hai technical officials te amuna feel wa ka thok tu ram ta na cha ngai tu zong zong te an bypass na sa kal ngai da khel vi an siam ani hei riwat poi apoi mani kan kal je tur university ma han thiri la university how to bertur chancellor kha chief minister ania pro chancellor kha education higher and technical education minister ani boxia abul kan han chena directorate the secretary ne kan kal do na voin ya hian kal kong has tam tak kan yang heyero he sarkari kang endu hetia ka kan ti tarau rawadi chuan chan sang sang wang po ni seng real rung het principle het nei to turin he sarkari kang en ni chimbial mi puite ta na an kutan ben to na Mizoram State University lunglehi son to lo turi indiam ro se MNF legislature party le evei ma thu ta hian kan thi lungi kan lom pui voinia pa kan pass pui don chuti ro chuwa ka soi le du chu heti mai maya amendment chawa university dong turan ni lo athar lak adong turan ni ai zol mi puite hoi hai tur kan chalai te ril na tur te pohi don se heram hian university pani tal kan nei na tur te kal kong zo se thaturan ni la ya vo india in una na tur ala in podar na tur social media in beili li na tur vo ina min siam sakhi apoi katia hetiang hi tum to chin lo seng kan kal kong tur heram he hauzam taka hian principle mumal tak nein nget takin kal tangira kan ti to kan se to chu het takin I se tlangang u chumi lo chon he ro rel khola thu te hi mi ten fiam thu thona min manganga voinia kan thupa si naktu kan su le mai nga ti ngai tu min nei chuang he ram ro rel na hlut na ro puina democracy za om la hi a chiang ti ka lawani u deputy speaker kalome kan top le lo kang puchan te hi kan soi tong khan chang khop maya ma hi in than te polo nai chove zel boka chunga te po chuan aninga kong la ma chuan ma ni tùy zong te vei zong te le ngai sak zong te poti te ang thilom theini roi tu ani zia leader of opposition ni atlin zia te poron lan tirin kan muboka aron sei thoi khop maya chol le engilo khaw me lovani tuna chuan kan chief minister leader of the house leader nibokin ngai dan teron soive ta sela eng tigin ngaron charang te po ngai nom tak turani in karing han ngai thaphele phot te ang Deputy Speaker, please. Kan opposition leader khan pumon puya kha ati om tok ati ni atia pulol mon puy punte hi MZP president ni to zong zinga tun thlengin corruption am hing leo ve lo ti hi kan riat dan ni ama poi le ni ron chang ro chak mai puchan zawa pu robadan tipon ege lungle hak tok chu ron tia tok tha kan ti ve wangin pu robata ron ti dan sia tong kam kan man pui ni tuna dan house leader soi tur ni te soi tur no so mangu Deputy Speaker kalome karki swallo chuan India Mahian State University zali somre pakhatvel a oma North East hian kaini che hi ala nei lo omchun kan ni a chuti chunga first fully literate state kan han ni thei te hi pathian mal som na kan dong hle in kria State University hi kan du awang nei tur kan ni lova National Education Policy 2023 in min tilui ani chuwang chuan nei lo theilo kan ni awanga nei tur kan ni a chu NEP 2021 affiliation system hi zoya ti ral phase out atumani chumiatan chuan affiliation chi zong ti bo nan chuan kumsom pangahun min pe ani chu kum sang ni som ni atanga kum som panga chu sang ni le som thum panga ani a tuna hian kum kwa in bua saina tur kan la nei ti na ni chu
สุดที่งา affiliation ที่ตอบอันนี้ดอนส่วนมิโซรามันคอลเลจซองฮี MZ อีว่า affiliated เวกอันโลนิสิอาอัตอบสิส่วน University ฟันกันในสิโลส่วนดีกรีเปตูตัวกันนมดอนต่อโลอันนี้ส่วนงิน Mizoram State University จูโลไทยลวดินอลงไงต่อสุรการมาสหุนขานอุลุกตะกินอลงไงตัวจุลัยนิสมทุมประคัดสร้างนิสมนิปฐุมาขาน MNF Cabinet Meeting ขานในเวตัวรับมาลักนิเซติยันโลเรลา Higher and Technical Education Department อินอัตุลังอินโลบอจุยโรเซอันตีมาขันโลละทางเร่งคมมายา study team อันโลดินทับอันนี้จู study team จวนอินเดียมา State University รังอัมมุนะเงยอันโตนี่สุดที่งาอุลุกตะการจินหัวจวน report อันนนเทลุตาState University ดินนัตัวเฮียนดูทันตัวปฐุมเอามันนี่ประคัตจูอัธารลักดินปันนี้นัจู college ซาเองเบรโมอัปเกรดปฐุมนัจู cluster university อันนี้ติดส่วน study team เฮียนอัธารลักดินตัวส่วนกันทินโลที่อันรีพอร์ตเต็นวันแข่งอินตัวนักกันดินตัวปอยกันหุบหุบเอ็มลายาปะนี่หันดินเตเพย์ขัดซูกันเรื่องกันติดตักโลตบเดียเชียงเขาเป็นกระเรียเฮลายาแกลเลอรี่เพลย์นั้นไม่ชวนเฮลายมุนฮิมันโลอัชราติคบะติชวนอัธารดินซูที่ไงน้อมโลกันทินโล drop อันนี้ทีนอัด drop คุณโปสุรการมาสาหุ่นโล drop fill อันนี้ตัว college ซาเองมาเบอร์ฮีอัปเกรดที่อันที่อพกขานกัน college ในจิงอาเฮียนอันอัปเกรดที่ตัวข้าอันมุลวันนี้จูวางินกันทินโตกเลยกันที่เวทีมันตัวจู cluster university ฮีอันนี้ที่อินรถน่าอันโลเทลูตา headquarters ไอโซลนิตูรินจูนอันรีพอร์ตจวนอันเซียกอันนี้ข้าสุรการมาสลัมทุกลูกนั่นโลกัลโตอันเนี้ยวันน่ะเฮียนินลุงเลียโปอัศนีนมเสไอโซลาโปแต่การหันติดตาเชียมิจุเอลมาเฮียนินอัตุโปฮิชุยละกันทินลวันนี้ที่ฮิจุกันทินลุงจวนอปมตันกริงจุวันปักขัดโปยหุบนักลายมุนนี่อันรถเตขัดจุง่ายนี่เนี่ยจีนส่วนอย่างเดียวครั้งนี้ก็ไงด่านนี่ก็ดูด่านนี่เราเตียงเดียวขัดจุอันนี้วิวินกันเสียติดชวนจู study team report บอกจุดชวนขัดลายกัน minister ดร.ทังเตียกันเมมเบอร์สองตักเขาเฮียนออกัสนิสมนิปักวาสังนิเลสมนิเลปฐุมะอัดรับบิลอันเราใจเฉาตานี่ติดชวนจูรับบิลพอจูอันโจมันบิกลวะพุ่งเตอะไรลวะชวนอินทันเตอโลนี่เฉาตาแค่นี้สุรการิกันหันบ่จุยเวตาเซล่ะตาชวนอินเฮ้ตีนนิคมมาร์สนี่ดิอาคารอาบิลให้ตากันปลุตาสุรการมาสาอินเตียงเฮียนรวมมันน่ะเราเสียมาไอโซลอมตุระอันเราตีฮีอาทางกันเตียกันรอนปลุตากันปาสตาคานีแต่ขันติดตบแล้วก่อนopposition ลำปังขันชิมลำปังอมตุระขันดูงวยขันนรอนสวยบ็อกซี่กัน chief minister นรอนสวยดันทุ่งเอรอขัดจวน ministry กัลตาเตขันไอโซลาMizoram State University ที่ตุระเรา draft อันนี้ถูกขันรอนสวยเวลบ็อกซี่ขัดติดไรแต่บอกว่าที่เลี้ยงไอ้กัลเวเดอุลักจวนอันหลังอันนี้มาเราสุขามินีเขาDeputy Speaker กัน House Leader ข้านินทั่วสวยข้าโอกาสสมนีปกวาสังนีสมนีปฐุมะกันดินจังไรเราเตะขัดที่ไลน์ Minister ดร.ทั้งเต้าขันอันชูนิมายาอัดราบิลไฟนั่นละคอยตู้จูออกตัวบานิสมทุมสังนีสมนีปลีย
tu na kan minister ho hian a draft bill an final a mun po an thang fel ani Poor Speaker, Poor ka soi nan chia ni ron soi non kha. An zo man lova kan chun zo ma ka ti reng ani. nè kan soi du lai chu phim khur deu lekin nè thui kan soi kha that ka ringa ka thriat so lo chuanin amun tur chung chang officially a engkim mai khati zonga ti nang chi kha ka thleng following ka ria a in po di sela ka riat chin ania thui tak chu kan kalpui ve man ti ro chu ka soi duwa team kan ti te team of expert kan ti te tin cabinet ina egamo kan han soi ho nang te tin vara pa ho la te po consultation sau tak kan han dei te po kha oma a tarik ni ka re lutuk to lova khang kha speed work thil tam tak kan ti lai omani chu wang chuan engemo amun ma chung changa fel fai taka thil han ti kha aom lo mai thei maro chu eng tin nge ni he thil kan nei thiang ti ngai to na ro chu thui tak kan nei thina ka kha chu thil pa ngai ni tang sela thome Po Deputy Speaker, an tu soi lai hian ka cross ve ngai mi lova. Ka riak ngai bok lova. Ka ngai thangat ngat thin ani. Ti hian in soi lak lo lai hian soi tumpo kan soi zo ma hian in kan tia senior ten hetiang nung chang kan put chuan. A fu hi ka ring lo ani. Poor Speaker khati zong chuan a fel lo a tra ma sa he lai thut lai kha thir let ve sela thang atu hu ni ba do te kan soi ve lawa lo riek ngai am lo an din zel poi mo ber True zile 5Z ka kan ni mi ma ya. Ti chuan in a study team report a khan eng kim a chianga karin dan ti mai mai soi kha dik lowanga zia ka om vek ani heng thil hi ti chuan in uluk takin sarkar ma sa khan study team in tedinin an lo tian ni ti kha ka soya in thlante lo nai chowa an final man lo kan chun zo mani ka ti maya kha soi boina tur kha om lo khop in ka ria ti chuan in kan han pulut ta ni kumar ni a khan ai zola headquarter om turin kan han ti a i veilama mi te khan lungle a jok turani khan ti chia maya chu kan han pas tak na ngoi te u kan opposition ho hi ke ni ai experience nei sa jok an ni an ngai dani zom ze li la kan ti fonga kan ti ta dewa ti chuan voina hianin ani le an du da nang khani pulu tang kan te lung le ya kan han ti le an ole thei chuang si lova so wang chuanin tu nu a chuan ron to loila a that ka ring ani kan chief minister kan CM trini chu han sei chuanin mit ti thapu kan nei do chu ngai thale phot tang ti chuan cluster tur ani tani voina hian kan soi hi a actra ani lo a actra te kha a nep lutuk ang te khang kan han soya close som li chuang omania trultam takain ziak ve boka voin kan soi chu a amendment portion te chau kha section pani thum lek khania a at pum pui te kha kan zuk mer thuak ka ti chuanin atum dana chuan cluster tur kha panga than chu ania pakana chuan School of Sciences Government Zitiri College panina School of Social Sciences Government Aizawl West College Pathumna School of Humanities and Education, Government Aizawl College and IASE. Palina School of Economics Management, Government Rangbana College. Pangana School of Engineering and Technology, Mizoram Engineering College Pupui, te anni Henga te hian postgraduate zirna te kan lo nei lom nual to chung su a cluster tur chuan ni tani a headquarter chu khoya po sengin a cluster tur kha ni ta a headquarter kan sona wang khang kolos kha adang lam don lu a zir tir tu te khan va transfer don lu adik lo hian mi pui hril lowang u
tuna campus zau tak nei MZE te anga student kaldul dul na tur ani lo office tur ani deuh ber mai tichuan a cluster college khachu angai vekinan omang kani soi thai vak vak hi adik lo tichuanin multidisciplinary cluster university tura duan ania kumkua hun kan lania kanin upgrade zelang a cluster turpo kan lati bel zelang tiang chuanin kan kaldon ani tuna hi chuanin khatia kan ti theinu a chuan MZU khuchu PG Institute PG zirna chaule research institute angin a function chau to don ani ti chuanin kan college dong zong hi Mizoram State University and degree pe to don ti na ania a administrative block kha helai mun a hian omro sa kan ti na mai ni kha a headquarter kan da na khan college kalai zirlai zirti tu pakhat ma khoi boi do lo fourth grade pakhat po khoi boi do lo angai nan omang nakina chuanin PG zirna tamzok te law te home science te environment and art science te chifang sang kan la zir zelang tiang chuanin kan la ti chho zel tur kha anita ani ti chuanin a campus atan po hian ramzau takangai lo campus ani lo kan sia dan pa ngai ang campus munzau tak nei zirlai te om do na faculty member te po tam tak om na tur kha ani lo amuna tanin munzau tak kan mamolo administrative block a omanga conference center te omanga guest house te omanga account section te omanga examination branch te omanga kha tok nei ten mi state po hian an capitala kher State University andalo North East kan enchuan Nagaland chuan Kohiba andalo Dimapur anda Meghalaya in Shillong andalo Tura anda Arunachal hian Itanagara andalo Arunachal hian University pani oma pakatsu Pasigata ania pakatsu Namsai Lohit district adai ani omni so wangchuanin miti lo ang po ani boklova tin ai zola hian thil hi kan ek beng na sa ve to a kan ngai thak to ang khan MZU te kan neya NIT te kan neya ripan kan function trap to boka chuan Central Agriculture University Noya Vedic College kan neya ICFI kan neya Integrated Advanced Studies in Education kan neya Law College kan neya Hindi Training College kan neya College of Nursing kan neya khang zong ai zol hian kan data ni enghen traffic po atizam na se memani ai tu na no pang exam han zova traffic hi tu na hina ziom tavia vani tu ni thum chung mai po hian kha nia wangin thil hi kan in distribute thiam ve deuh te po hi angaya ti chuan kan mamo tur ro chu exam center ani pu exam center khongain Dimapur Khopuya University omati kha kan house leader zaum ta khan tuna NEP Noya State University hi ani em ani in ka ria ke chuan ani lo point Kohiba om lo thrim phim ani mani lo emo Dimapura om private university ani chu private point khopui kheran lo zong lo ni chu ti chuan kan mamot zo tok tur chu kan mamo tur zo ka chu exam center lian hall lian pui kan mamo don ni an om namuna college on exam mai exam chu ma se answer paper endik tur khan sota lung le ya headquarter om wanga endik tu tur zong zong an exam paper nen ankal vek aboi thak don ei chu kan hu vek chu mingai lo tur chuan ai zo la hian exam paper check na tur building lian tok tak kan sak angayang chung ta su kum kho chung chuanin kan ti thei tura in ngai ve ila ti chuan an mani mun thewa khan an exam mai don ani exam paper en di khuna khan elai hall zau de ulai tuna university apo kwan zau puyan nei to a amaro chu exam te arwal chuan boi thang ani lem lo chuan khung te po kho man thenga
tin convention center te po kan nei do na speaker khong ai takin khami soilai lo khan pro vice chancellor kha aizola hian da thei da na omangem khami ni chuan khami exam paper zong kha lungle kal ngai lo aizolan lo enve thenga khalai khom thei se va thadon em na chen ha kan soi ga de kan soi thei hil pal nara piano ti chuan in iti boy to lo cluster college te kha lungle ani don khan an top don nge don lo ti te kha kanin zo na ani a kan minister in alaron chang fianga an top don lo ti kha kan soi du hrim a headquarter sona wang cluster college ka abo don lo a che don lo adang lam don lo ten zeti tu te kha kan va transfer don ani bok lo kha tilom zia ti kha ria ilangin ten hey ngai dan ni kan thak thina an tu te po hian in dem vak turn lawa anticipatory bail kala don lo kan ti pan kan la le me nu lo ka mo ngai dan ni thak the ni speaker anticipatory bail kala lo regular bail kala ni lo ria tatan anticipatory bail kala lo en fact pu deputy speaker anticipatory bail regular bail chu dang de ni o anticipatory bail la rual kan lo kala bok lo wang he house ang ka te kala bok lo lok dot MNF le congress hi LDC an tho ho wang nge to ka chen wa opposition ro hi an play khat khop maya party khat ni ro ma sela opposition an ni na zona an chang tlang thei khop mai tilai kha an tlajep lok te ang regular bail lo a dikin ka ria po deputy speaker iveilama mi tele kaini hi December thale January thang de hi kan ning ka ria anni so December lo ni ta sela kaini January kani nai khop mai amaro chu in tong le tur zon kan in kar hi zaw he em box ni kum pui ling le khanga ya in nai te si han kan in lat le du thina bo thak khom mai ten southern campus te ka kan han chuk te la ne kha amun tur ten lo ti fela mausen rama ania amun tur kha amaro jo self financing mo ta culture ania wang khan au pur om le aram tur chu om amaro chu aside preparation om lova kalkong pola om chuang lova khani ten engineering college te po sa ni som pa ko khan prime minister an lo hon tir dai to kong po om reng lo tui po om lo eng po om lo faculty member jo soi lo grade 4 pakhat pon la point lo and ting prime minister khan hon tir ngam ok chu kai ni chuan tu na hian class tron mai thei turin thei tok kan chua trul zong kan ti me ka kum som panga chung an ti thei lo kha kum ni chung in ti kan tu mai ven cha em pu deputy speaker kum som panga chunga ti thei lo ti kha Finalizing so trying ka ria a building te alo in ma sui na zong kha tu te nge ti kha a ti ma sa tu te ti ka soi ve sela male te ro kan host leader zaun takhian speaker khala khan congress khala ya building kan sa kan ban lo wa khadiang kha lo hian ve kha thani kan tum suan khadiang ma thoma sa keng ma soi lo thin ka chu fel lo building ten lo sa ma ro chu faculty se lo ti lo da lo ti ka chu sarkar kal chi a ka chu ti ne ro chon thudang ni ro se congress na kan lo tho ve zong kha ada zero ka chu dik lawang po deputy speaker party pakhati kum som ni chuang an sarkara party pakhati kum som pasari ivel sarkar to boka khami chunga ti thailo kha kainin kum ni le ti vela hi kan ti done ka ti mai ni anti zara ti ve zok sela male put an ning tang to ni covid te kha kan chuan lama dik chia chuan covid kha mal som na ro pui takani sarkar tan chuan adong tu mi puite atur tu kan re the ni maya sarkar chuan an mu ngai lo tha zong sum le pai an mu nem lu tu
10 rules zong te po an relax. Deputy Speaker. He host la hian thu dik lo soi hi a thalawin ka hria a ama kan host leader nge hian finance minister an di angin keima zo na ziakin a changa covid awanga Mizoram sarkarin sum kan mu akha crore som kwani ti ziakin a changa a document poka kola tin covid awanga Mizoram sarkarin state kan luaya kan sum mu tur kan mu lo kha vai pe che sang ni le zaria chuani ti ama nge hian he house hian ziakin chada pe ka hian che mai ho hin yang zela kang kalchuan Who speaker? Who deputy speaker? vela alo mom khopang Who deputy speaker? Nimina. Puro ba ro mo house sa omlo house nuam ko mai. tay đây Po Deputy Speaker, anwag velo male. COVID ka azar kan zona sa Health Department of H1 zona sa takkan ni. Kan laboratory din har sa te po ka India rama khanin anding ta sup may rules ta kan relax sa. So wangin kong tam taka COVID zar ka kan zo ve tho ti kha ka soi ania. Tin thil hi soi fiangai hi anon soi thin awang hian kan soi ni maya soi lo se chuan kan soi big lo tur hian ya tuna kan education minister and PR portfolio chan an chu sak te kan in tia kan chu sak reng lo cabinet meeting a ama ngei hei hi min chok te u hei chu min lak sak te u tin ngen na siama ti chuan ti ram ro kan ti hei chu min relief teu atia JPM kal phung thar chu dang de wasin thren khadan in chu line thren kha chuan in ti khan kan in non ani tunge ni yang kan tia kan ngai tu nga la nang kan in tia chu ta ani le pusan zo hian or mai ro se kan tia chu mi ni la chuan kan rel fel nga la ni cha em kan chu sak ani ozong lo kan sarkar tir Chhantea khan an overdraft min ti chiam to kan overdraft lo zia chu south le north treasury officer tenan soifia mai ni kha tili kan in pule ngo thina ma ni de lo ka wana pa hol vela party pakhat chut kal khom le vak rigon maya electric bill an ti sang an tiani na khat point kan ti sang lo hetia nga thil dik lo kan ti vak vang mai thin hi chu a thalo khop mai top đó electric bill te sang tu tia rong ka the congress an nia in lo mo ve thoin ka ringa pungu ra khana ron reaction zom thonem o tin chancellor chungchang chief minister hi Well, house akan kal mai sera akan subject akan kal mai se thamani Afu lo in the fear. Hela ya chair shooten. Hello. Khabler lo so kino chair no khom mai. Tu ke ni po kan ve na ga ti. Ding na chu po. Ve na po ni se. Mai tu ko le ni chu ti lo sa wang u. Ding ka bo sa ke mai. Alo ri no kan ni po lo ri se la. Alo on me a tu. Kan me ti ka ti chuan house kan sa mo so in the fear. Ini po kan ve na ga. Ti ve na po hi invent se la. Dingila, awila, amaro so mai kon kare chu. Jam sa bo an ti ngai lo nia. Ti lo sam te lu. Te ko mai thu lo din so ri to da ni. tila han kan tlazep lok ni ching han lo muin garinga puma thante din khan amai ka on lawa puru ata khanin kan agriculture minister khan on sakatuma adu lawa akut khalo ven saka nia hausi kan ti zom ti ngai khop mai kan mai kan ona kan du akan akan soi mai thina kong lela ma chuan kan speaker te kan deputy speaker te poni sela ril result kan puni ti kha shed deng renga chumini rol ro chuan kan athu soi lai mek tu te pon soi se khamit tan khanin boi thak to thina ba ka rik noi kha boi thak to thina parliament ate pokan muthamin garinga lok sabha te po khating kha chuan mic kha rilawa an mani aw khan aw maya engeng soi lai mek in ron soi chunum le khan rile maya ting te kha ani puma thlante ron ding nala ani hi pu Duha hi politics khel pe to lo se JPM party ina an chief minister turtana an hualatana ka rot ka du ani ka i tani kan bel kan i chu ne po deputy speaker ne electric bill chung changa khan
RDSS scheme noya smart meter kan mang do ne tin department point abil period hi athui do ne tun trum chu ti kha mi puya an khri lok thap ani a re ta kha apung ani lo abil period ta kha as thui ani a chan chu zero atanga bultan an do wangin bil dik lo te om to lo ne turin om huna tanga online kan ti thei tura an buat sa wangin mi pui po warning min pesa veka kha an khriat lo karing miat lo bum thai kan nei mual ma na anti lui ringot ning ka ria khatiang kha kan ram politic khi ati tropani hetiang hian chuan chancellor chungchanga hian state train khada te po chancellor hi chief minister te an lo ni ve a state university a chuan ngun takin kan hruai tu ten an ngai to a india ram su thlek dan te kan han ngai to hian kan educational institution te po hi ahim talove mani le ti tur te po hi soi om ta ni kan institution poimo tak taka het te hi engemot ti zonga sa khwa ti big nei na lampang hoi zonga ngai thei kan educational institution te saffronize ani chho ti te chiartur atam to kan threthavin karing chung thil lo thleng thei laka chuan governor kuta om hi ahim kan tiberlo kan ram chief minister ngei chancellor ni se tu po lo sarkari la kan himang ti kan rina wangin ei kan da ni tin po deputy speaker centralization hi kan sarkari kan kalpui zel dona tuna tanga reilo te po hian financial decentralization kan ron ti chuak dona administrative approval te expenditure sanction te hi finance ron deal vek ngai to lovin department secretary te kan authorize don ani ei hi transformation ating don ani chutiang zel chuan institution poimo te po hi mun franga hian district franga hian la decentralized ve zelila kan ram kalkong te thatial tiala azim tial ang ania one village ang deuh kan ni mai hun hi athleng dona chuta chuan kan tumber chu regional imbalance om thina hi maso na kai rual lo sem rual hi kan tum ani chu chuanin tuna lunglei po hi khati zongai to na kha minron pe a tin lunglei hi mana ta to kan second capital ngar ani thik tura ka ngai lo party a po hianin district headquarter danga hian party hianin block te kan la da furani kan district headquarter hian lunglei a ro chuan MPC te MNF ten mana ta to block ngai andalo district mai pon dalo sub headquarter kan ti dai ani ZPM page 1 southern headquarter kan ti ani so wang chuan lunglei hi chu number 2 ani na hi chu thik chia po ke ka ngai lo fa andin mun pani na hauve zel andu na hi hei chu genuine takin an right a po kan ngai sak ve a tha in ka ria a tin hei airport te po itanagara nikuma khan meeting kan zuk na ya chimlama airport mun ya thlang turin min tia thisam ram molcheng sauta sonin kan han thlanga lungle tang dai te ni remem maya tin longtlai district ka pakhat ngeng pui ni tang ka ria ta khan mam pui zo mo mam pui mo ta chuan kha kan suggest boka ti chuan airport bul nai te po kha an ni veng hal mai dona chu sei langin tin ram chungchanga hianin ram chungchanga hian ser kona son mi pakhatin ram zau tak mai a free in rondonet ain huama kan lom khop maya tin sarkar ram ol zau tak te kan la neya JB college po hian ram ol zau tak an neya heng te hi approach road siam than pa po ngai lo kong om sa te an heng hiya anom na lai poi mun lai li thatak ania arem chang khopin kan fria a to ber kan soidu chu lunglei leitlang pui mi pui tele kan chim lam unau te laga hian kan sarkar le kan party po hian bat kan nei ve rima khati zonga in lo ngai du ani po khan apoi ka ti lem lo
LMC 100% ne na min petu wan nia chu wang chuan du sak theina kan nei ani chuan kan du sak ve tura pok ngai ni alom ome kan tia akan house a hian a minister concern reactor song ne kan house leader how ati fiam thuron tho thina minon chou vel thin hian ni ati rei thina chulai chu ama ber hian lu ama tia tuna soikha keni pon kan lom puya chu ti rual chuan lung nura in siama a khati khopati lung nur nuat pek le kher hi inge mo mangai na mak ta kan de kan ti Tuna chuan katizong kan chief minister ina ron react na ron khai khom na te pon ya kan education minister dr Mathlana soi na hi ngai thatel lo loi la thain karinga a video jo thui de uma serana kina san paron ti khanin akala kim no wange pu doctor Ronald Thana kan minister azab takin na bill waina pa house pass pui tura no ding hal turini lo somu pu deputy speaker demand kan soitan chu ni deuh der mai ka ria chan tur tam khop mai na kin a han min zo to lo mai ula tur min zo ho hi chu kan hom pha thei deuh don mai ti hak ril ro ma hei kalom tak se ta bil khanan pulu ta ngai tu na kan seng thlanga kan in be chu ni thawa amar chu ngai tu na kan seng ani legislator kan nia ka soi fo thina legislator kan ni na per hi dan ania dan chung cha kan hanin hial nak naka ngai tu na kan se ngai hi kaloma kan ngai dan ti chui nang lawang amaro chu kan legislator ni na tak mai thei top kan chua hi ami mal tak pon kaloma min choi pui tu mi som hi le paru lai men oman than hem tak seta a soi thei tu ra zon mi som hi pariat a som thum le pariat nia ka ta tanga ni rukina kan soi kha in zawai chung alom thu ka soya react vek chu ahar mai theya thengang chuan karon react chawanga amaro chu tlema zong han soi bel lok du ka neya hey all India survey of higher education AISHE the Department of Higher Education Ministry of Education in aneya an website apokhan amhu theya dashboard alo oma khata khan a state university tuna omme khichu alo ti belte lo om thina zali somriat pathum ania tuna alive chuan chumi zinga za som sari le pakhathi rural area omani urban area poni lovin rural area oma chu aza te zon chuan za som thum panga ani chu kan lo hriat hrim atan keni state te tan chuan rural avada thei poni chi lowa urbanized state kan ni wangin urban area kan da alungai ta then amhapon ka sei to ingria Mizoram University khu sanghi le pakhata din ania sanghi le panhe tangin PG class kaltran ania amha ni hu thilte an chun zoma ni hu noya PG local to hote akhatiang khan em jetiu noya nom ta athar tak batch thar ber hi chu sanghi panhe tanga kal anni he university po hi rei takain thama kan train karinga dinglama mi iveilama mi te pheichuan thei to pan lo chu to ka tiang khan kan nei chho ania a batch ma sabera tel ve kan nia chal thlanga kan kalami in noya class kan kala office po ni se chal thlanga hi ta tuna NIT huinan lua khen kan kala tin kanan zir chua ka office min chhor hala result po chu main accounts computerizing kanan lu ta asum chevel le abultran dan kan hriat puya kuta MZU campus kanan lu ta office tero te me kanin bank khoma kan plak pakhat UDC ning rektila khan chu chon aso ke laron tla tia sakhi lo nia an wa u ma tlan cherang khop me chu tiang vela tang bultran chun ni Mizoram University class khulam pangkan chukhakin class a semester thar le fourth kan kala sta chuan class lak lo line rule ten ron lu ta thu thleng chu kan ding thapa chuale kan nga ka tin abang te po kha apo kho thei akha keini po takin kan tonga kan sik mai ni engpo ni sela khatianga din khania tuna chuan A+ accredited university ni tani
กันสวยดูชูมิโซเตหิกันเทวเนวหรอวะเทตบกันชัวชวนทิลหูเตะอินทรันโปรูปุยตะกะกันจันเทียเฮ้ย Mizoram University ฮี NIRF ranking หุ่งเบราคานtop 100ดาลังพา notice จัง University ปฐุมสวรรค์หลังนี่เกณฑ์ไอ้อุปาตัมตะกันอมไลน์ปฐุมซิงอ่ะ Mizoram University หลังถกตู้ตำสกุลมิโซวันนี่ปัจจุบัน University College พอ A+ accredited อันเนี้ย A+ accreditation นั้นโดนคานขัดตีลายคัน notice สัดส่วนอันสกอร์ขัดสร้างเบรนี่ทีนี้ตัวน่ะโปรเจกต์ทันกิมา college A+ college กันนั่นนี่เลยก็สวยดูว่าชูตัวนักการดินเห็นพวกช่วยตัวรินเบสเลยว่าโอ้ที่น่าฮัดเองงี้เงี้ยเองเตียงเงี้ยเลียนเงี้ยกันตีโดนตีนมีนนโซตากันอินเจ้าต้นเตปอนี่ไม่ไทยอามารอชูล้มเตะบุลจันฮีกันดูนี่กันนี่นะกันเสียกันเทนะกันเสียนักกินอาชวน University เช่นฟ้ากรมซิงะกันด่าเทงเงี้ยก็เบสตัดตากันเทนะอัตกินกันหัวตัวมิโซเตนะเฮลายมิโซรามอมเตนเฮ University กันเอ็นก็ละกันบ่อยปุยชวนอัลจังกังสว่างตีขากันสวยเวเลดูนี่ทีนั้นดังเลยชวนผู้ดีพิธีสปีกเกอร์ข้าไม่ทันเอ็มตะกิน ZPM ฮี Affiliation โลอันที่เซ็กซุกอันทักเละอันเอ็นเตียน้อยทุ่มเตียมตูรินะน้อยนี่สิงาอันสวยมอยังเวลข้าชวนกันรอนตีโลวังสิ่งทุ่มโจกเอ็มนี่สินี่สังอาลมเอ็งพวกนี้เสละกุมสังที่ส่งผลิตชาวขานเฮ้กันคอนเกรสสุรการเทียนมันเราละชาวตัวมินิทลีปอมูตัวเราออกมาก็ตาขันไอโบกไอโซลเอเรียอ่างานนิสิขานคอลเลจผลิตที่ไอโซลโนดคอลเลจสลามาส่วนนี่ไม่เสละที่อินรวมมันนะอันเราในตัวสังที่ส่งผลิตแข่งกันสุรการะ second thought อันในตั้มยะละวะที่สุรการทาร์อันเราเลียสังที่สมเหตุไงตัวชาวอันนี้มาโนละที่ครบไหมสถิติมันอินดีน่านิชิน่ากันเมมเบอร์สมตักดร.อัลทั้งเลียนรอนสยังคานอันไงตัวทุยมันเราครบไหมไม่รอดชูดราฟบีลาคานมาหัวไงตัวนี้ลายคานไอโซลด่านตัวนี้ไงตัวทะเลนหุ่นป้อมงังไหมมารอดชู second thought ข้าอันนี้เลี้ยมลวะใส่ตัวตั้งตักป้อมัง ZPM ชวนเบอินหัวมินนี่กุมาทุกนักกันเราเสียมโตกันปุดลุเงี้ยค่ะตัวนัดชวนกันนดินชัวปีเลยZPM ฮีมีปุยสรการอันนี้มีปุยดูดานเต้นกันกะละกันเรียลรู้เบิร์ชูมิโซรัมตานะทางเอ็มตินขัดที่หุ่นไล่คานผู้ดีพิธีสปีกเกอร์ไอโซลาด่าอังไงนั่นฉันเอามันนี่ Cluster of Colleges Scheme ฮีอัตโตบตัวน่าข้าละอลดไม่นั้นเสียมาข้าอันละไปกิมแล้ววะจูมีจุกันจางจูมีกลิ่นไทยดานตัวจุกันไงตัวกลิ่นตัวชวนอันมานี่ลุงโอยน่าซานตัวรินปังอาตัลในด้านนี้ไงตัวกันที่ชุดเตียงชวนกันมันนี่ก็มาพวกฮันกันมากันลัดกุตามินิสเตอร์กันหูน่าพวกกันลัดดีเลยนี่มินเปกเวดานสามไงตัวเตกันเตียรุษา 1.0 เละรุษา 2.0 อาคาร Cluster of Colleges Scheme ฮีออกมารุษา2อภิจันทร์เคลมตัวนี้ Notice ประคัดเดียวจะวันเปียจุดตั้งชวน Viable จะสมงาปังอาแต่อันนู้อภิจันทร์ Viable จะจ่าดงแต่ปนมันเตียจุมีจุกันอีดเวียเกนี่ชวนเกนี่สเตตตันอาจังไกโดนไม่ตีอินไอโซลดาดานเงยกันไงตัวไอโซลปากดังค่ะกันหอยงำเหลวนี่ลุงเลยติโดนี่ละ Government College กันเนี่ยกัน cluster ไทยตัวรักชูลุงเลย Government College เลยเจโบนา College นี่เจโบนา College ฮีตัวน่าฟีจนตัวน่าอัน campus ในสาฮีฮันตีเบลชวนตูร์พวกอมตัวสีเลยว่าเฮ้ลายอันรำเนี่ยกันวัดตีเต้นนี่เราชวนเกนี่กันมันหมอตัวเสียขัดที่หุ่นลายคานลุงเลยด่าฮาริมจางเรานี่ผู้ดีพิธีสปีกเกอร์กันอันดีลเซล่าคุลามินช้างเบยดงตาสกีมาโจตัว
space tila allotment akha tho khat lo mai la thei to love rusa ni loven tu na chun pm usha kan kalpuya nakum marcha chu nikum chungchang chu ka sei nakum march sang ni som hi paruka hian aski ma zo do na chu wang chuan cluster of colleges scheme noya sumpe he chu kan ti thei lowe anti ta wain khodang kan hoi ta ni helaya lunglei kan du saklo awanga mot helaya khodang champhai te mamit te poniang adang kan du saklo wanga ni lawa sum kan don ve tu kha kan I ta kan don ve thei tur kan ngai kha kan I ta kan uma amaro chu kan beidon ta ka wangin ngai tu na thari seng mayang mi pui in heti hian min au na sia chu wang chuan Kenya ZPM policy po overall development kan soi thina lunglei na ron ngen na sa a midang ponan ngen thona a lunglei da da ni ngai to mayang tin lunglei da kan ti thutani o deputy speaker ka tiang khan minan zo chiang sela chu ama khan enga tinge ti mi ron kom sela chu kaning sil turania ama ro chu in sil na hun te polo omlo te ponianga engpo ni sela ti khan thu chiang zo ka kanin sil ta an tran te po kha om via wani kimma han sia lo kha chuan enga tinge heti zek zukhian ti te enga tinge ai zo la mai ni chang ro pui se enga tinge lu la lung le ni tak ti kha ama kha chun ai zo la da nge kha puisa kan hu theina ni wangin uming kan hlopa kan be no ta ga chuan khodang kan hoya lung le da kan ti thlota ni po deputy speaker ni china helaya kan house leader te kan member puitena an soyang khan cabinet meeting kan ne khan kan rel hawa he thuil hi chu thu dik kan ya amaro chu a hranin minita chuak lem lowa minita hana chuak lem lo kakuta he ti theina turin ma lo la dan ngai toro antia han puan zar vakte tu pom lo bill luanga ya bill drafting committee din thar lenga ya bill drafting committee din thar le policy thilania he thil chu hetia han rela han ti chuk chuk turpo ni chia lawania sarkarin cabinet meeting in angai tu a steng chun thuk na siamani solai akaltura po inin shil darange o te kanin tia kanin cha chief minister in puanga solai pon lom viawni ti kan thria bill drafting committee din tharlenga ya kanan dina chu chana ngai tu lunglei ti chau ni lo hian adang hi ingai to le lo lo ngan tia UGC rules kal zong ti palom theng kan te khami ngai to tur khan thut kho mangai voi khata ti theilowa akala law department kal lenga ya aron let le cabinet kan ti lu lenga ya a file kal dan chu pu deputy speaker I veilama mi te hi a chiang tu zo kan ni ti khan by circulation in akala February thatira khan aron chuak ta ani helaya hian cabinet ngai tu ani lo ti ang chi te kha oma om viawa minita khan aron kal lo miawa engpo ni sila hemi chungchanga hi chuan ngun takin kan ngai tu felfai taka kal theinan rom manna siamania chutiang chuan voina hian kan ngai tu ta ani ti khan tam tak chu karon chang tan deuh chu ning ka ria chuan pu deputy speaker min react sak ngei te se khain ron ti hlom sia tlema zong kha kaloin buat sai kan ti deuh sung nge dan siam thathi ngatinge zp ma chuan an tia kan member pakhat khanaron tia an thopui te NDA lampang te po farm law pathum te po kha kum khat mai nan la le thowa soi tur tam mai kum khat ma ti danglam le amend le dan hi tam lutuk kan hai chuak do nei chuan kan in pe chau thei ZPM kan ni ta ka kan ti danglam ta ka wanga le lo ta viawa in chua hi chu ti dan tur po ni lemin ka shelo soi tur tam example tam han google la ron chuak zut mayang engpo ni sela kha chu politics ania helaya handin pui te porem changa ga ten solai lunglei college chawa so
ama in panhi chawan ni ti ni se enga tinge an ron ti ta a om viau ani ama pon ka soi renga lungai government college so le jebona college po ti changhlun na turin helai le jebona college an campus thara building sakna turte lungai government college a po hostel thatak siam na turte le thil dang tender me kania chumi chuan a do thleng kan siamanga Mizoram engineering college school om tur po so tuna son sakthat me tania chuteng chuan solaya a do thleng siam thaturin kanin bot sai me kani engineering college phase chu soitura tama hun aleng to lawanga na kina dimana te po soitaila a change then ka chang tu to maya thil pakhat le chu chan ngai a tharlakin nga tingai ti lo ti kha zona kan dong he me me ivelama mi te hian tram hasa sarkar te hian ron soido vek mai khan ka ria amak ka tiang renga putete bilaron putlu khan athare daron pulu ta enga tinge tharin ante tukin jing lo ka te po nimina te po amendment in ron kala athale mai atharin ron pulu lawa athara putlu in shadan te atuna amendment karon pulu ta atharin ga tinge ti lo an ti le atu nge ngai dan thak sok chu a fiat mai lo mi pu the speaker athara karon pulu lawa hi lom ve om tur ne tin lung le ya kan va da wang khan solaya har san na po om karin chuang lawa helai aming thak ringot athara pulut ni taila bil soi sel zo kang adik tak chuan hemi thak tu ringot nge athara ti nga yem ni an ti de yang amaro chu nia politics khani zela engpo ni sela politics education hi politics game man lo ti te chu tu te mo biala hey complain hi kan dong na sa thing khopa chumi zirti tu chon ama tora thawa chumi te party flex chu da ti te report hi kan dong na sa khop ma thil chi sang politics zirna lampang politics lo potlu te po mania te po khoya nge ni tu biala nge ni ban nei na an ban an nei chan ten lo va fil fia lo nge tinge ka tiang so kan soi tu bia la nge tu school la nge lo valuta banan nei chak zilai te ne na lo vor fil kha khatiang kha lom ti lo zop tu sui fia lo la o chuwang chuan heti zong hi chuan ti lo ta ila maningum khak mu lo te hian kan lo ti palange ti kha ka chan na ni ro se then ka chang chuk maya he belo to se thil rang pakhat le chu member pakhat khan southern campus adin dan tu chung chang kha aron tia aboi pui tu ngei po kan ni an ni ta kha thil kha han boi pui na sakhop maya om renga amaro chu boi pui dana kha fu tok lo mo kan tia southern campus din turin tinia khulamin self financing mo tin ti turon on ti tasia vaibel che sathum chuang kha dpr an juk thelu ta state khan kan tum le thei si lawa Mizoram engineering college puk puya son class po kan kalti rang ti chung si khan kan sarkar tuk ni thleng khan engma malak nom chung si lo ni ado thleng sim that tum si loin khulama kan juk nora politics bo ro ka tang kan mang mai mai em ni o ti kha ngai tuana alo oma sang ni som ni pan ni som ni pathum som ni pali thleng khan mala na chun malak chun zom na talowa lekha po alang theo me mar sang ni som ni pan ni thleng khan malak na oma aba khachu Speaker, look at a point for clarification. Ne thei to kha astai sarkar hianin MZU Southern Campus kha tin turani lo di ka khria ta poi mo MZU Mizoram University ti ania kanen pui thawa andi hianin DPR fel fai tak an siama engkim mai University Southern Campus om turang chian ti thlapa khalai khachu anti ania Mizoram sarkar lampang kha adin tu tur kha Southern Campus kan ni lo ti kha kan khria ta tha kha
เชียงตะวิน University ก็ผู้ข้าอันนี้ตีข้าอามารอจูขัดยา principle และ permission กันหันบัวลอยขจูกันหุ่นลายกันนรชัวข้าอันนี้เวอจะดูอะไรนี่สมบัติสริสร้างเนี่ยสมดีข้าอันเดียข้ากันสวยไหมเนี่ยหันดินเดิมวักตูพวกหอมช่วงละวะที่ตบจุกันชัวอามารอจูกันสวยฟูตองขานโควิดเละทิลดังวังเทปนียงHIV ministry ขานซุ่มหาสัตว์นะคะตกในสเปคบมาข้าข้า communication พอ deal letter พอ void ด้วยเราก็เสียเกที่ข้ากันสวยลูกเลยสุด ผู้Deputy Speaker สวยเซลนาขันสกัดอาตักอารมณ์เตียสกัดอาตักขัน Prime Minister อันหอนตีระอันบวยปุยชุนจอมโลกะอาตักการเห็นเทดากันไงตัวน่าเห็นกันปุยทินแม่กันเนี่ย สร้างเล่นนั่นแหละไปตินสกัดอาตักขันอาชนินPro Chancellor และ Chancellor ตูร์ข้า Chief Minister และ Chancellor ตาน Chief Minister Pro Chancellor ตาน Minister High Technical Education ข้ากันด่าฉันแล้ววะสังหิสมหิเลปัทุมา meeting อาคารมินิตาอมเวกะซับpoint รุกนักโลสซับไฟฟ้าคาน Chancellor ฮี Chief Minister นิโรเซ Pro Chancellor ชู Education Higher Technical Education Minister นี่เราเสติครับมินิทลับปะนี่โตแค่นี้พ้นฉากันเตียกันชุนจมไม่นี่เชียงถึงขับไหมเต็นimplied ที่เรามา VC ตัว register แต่ก็จะ headquarters สักขันตูตีครับเสียดซาอันนี้University ตั้มตักเตปอนโตโตงา University เรงาจน headquarters สักขัน VC นงฮาละติงยันมังมินฟิลเตเสียตียข้า VC และ register นัดตูที่คงเองยังตียข้าชูอินโซตัวเดี๋ยวสุกันง่ายมารอชู react ตูขันมินติเสียอันเจละนี่ตีข้ากันตาหลังเตลดูอันนี้ผู้ Deputy Speakerบ้าคิดชูนักกีฬามินโลเดียมินรอนชัวชาเลี้ยงตีกับเราเดี๋ยวว่าอิติโลลวงกันอินหันหัวเราบุกresearch base นี่งั้นติงเงี้ย justification ตีเข้ามานี่ justification นั่นนี่การหันไงตัวนี่เช่นนักสยังคานresearch base เอ็มปงไอโล ZPM ชวนกัน manifesto Decentralization of Administration กันปุยกันตัวจู่มีจุกันเราจีร์เชียงตัวจู่กันชุนจอมาเฮียนลุงเลยละมากันด่าทำไมอันนี้ทีนนี่ขัดนี่ทุ่มกัน member ผู้ Deputy Speaker Cabinet meeting minute ที่เราตักมีขัดยันสวยข้อมขันถูกตกไม่มีCabinet ส่วนกันไงตัวเงี้ย Leader of Opposition พวกขัน by circulation นี่นั่นพวกมาตีขันนี่ไหมมินใช้บ่อยช่วยกันเรื่องดาร์ส่งดูแลกันเช่นนั้นป่วยบักเลยเนี่ยผู้ Deputy Speaker อีเวลามินนั่นโซนนะฉันง่ายเด็กไม่เอามาผู้ซีงุนเลียนจุงอ่ะเนี่ยไม่เลยสมตะกินอารมณ์โซค่ะอาเวลิดคบไหม college ดังเต้นติ้งเงินอิสราเอลโดนอารมณ์ที่เขาฉันง่ายกันเสียสุดท้ายชวนสุดท้ายลุงเลย JB College อัตเลโดเนี่ยตีเต้เนี่ยก็ส่วนขันอัดโดดแห่งเนี่ยง่าย PG class กัลตูร์ชวนเล่นเด็กเล็กเตงง่ายจุดอย่างชวน faculty member นัดตูร์เตงง่ายตัวน่าเฮียนอันรำเฮลายเลนสเตเดียมลำปังไงมีฮีจูกันเต้นดาร์เมกติค่ะอโดดแห่งเสียมพุทธง่ายอโดดแห่งที่กันเสียมทราอันดงเทนี่ที่ชวนไงตัวนักกันเหล่าเซงก็ตัวน่าชวนลุงเลย government college ฮิชวนสกูลกันดิ้งไงจูง่ายโดน headquarters นัดตัวนี้Mizoram engineering college สกูลนี่โดนบอกว่าสกูลปันฮิจูพดโดนบ้าข้าจูอัตลัดจุปังไงตัวที่พอง่ายโดนตินลงไกลเลยสิฮะ college ข้าอารมณ์สวยลังเวียวะอามารถจู PG กันกัลเทนตัวที่ไงตัวง่ายไอโซลาเฮียน college สมประคัดเฮตีย
a general de ulek ang chi chu om tau hey women polytechnic aizol ti de chu lo da thatai la college som pakhat atang hen pali chok thana ni college zong kha convertivek lawa school tura tang khan chuan chon aizol mi po kan la da that lai khan sia hale long tlai lampang po ha kan la da that ringai do na amaro chu ne kina hun te la kalanga state sarkar te pola ho sa chawa khatenga sumte kan nei ni chuan ngai tu dan te omanga NEP 2020 hian college hi autonomous college da de fur hi tummaya chu atumane college lian tak enge multidisciplinary le B.Ed po zirtheina tura siam veka tuma chuda chon school ang nilawin PG class an ne po kha a hluem dona chumi tur chuan hetian vision hi kan nei ve a keimani a po chumi tura te po chuan ngai tuana te po sena langa anga amaro chu kan sum din mun ero ngai tu anga ya tu na ri chuan alati theilawang Deputy Speaker khong et again JB College kha amun an sona building tharte an sakfel photlo chuan class of college kha atelve theiri don lo tinani mo tuna ri chuan tun din huna chuan tuna kan tendera po hian hantilen view kan tuma tender tur khami a develop na tur tuna an campus hi chuan a harlu tu kha mun phurrit la nei le tur ani donin alang tlat maya tel their ham se chu chakhop chu kan tender me kalom tender dona ni chu kan tender dona steng chuan kan ti dona tin kan fiat tur chu state university b la hi aizol tana ti po ni chuang lo lunglei tana ti po ni lo Mizoram tana ti ni he kan fiat chian angai airport nai ti khachu ni kuma ka soi kha dikreng ani adik tak chuan college ten khat po hi helamadin ani chan chu airport nai an du wang ani NIT leng pui po airport nai sela tia an en te po ni aram alorem chan wang te po ni ta sela eng po ni sela draft bill sani somni pathuma khan aizol ti kha draft bill hana om to ni kan sarkar tirpon khoi mo lo eni la kan tia khan aizol ti kha lang vek to a ma se zep thu cheng lo ke ni pon tha kan ti ni tha kan tia a hun la ya soyang khan fan kan awangin ke ni pon chun zoma tha kan tia steng chuan a tha chuan sarkar ma saina ma lo la na chun tha kan tia chuan kan chun zoma kan chum zom zel bokanga hunin kan din hunina zirta lo wangin kan be sei tur om thei tak thri lo wangin steng chun lungle kan son ta ania sei tu tam tak kara khoin sulai chu aizola da an tum na chan ber chu sum poisa skiman be sei wangan ya an chara engma be sei tur om tolu nuwa lunglei lama soifia atir han ka soifia vek to khan ni tlatin khria atir lama han ka soifia to nia ni ngai tha chi ki la lo ngai tha lo ni mai thei chiang ta kin ka soifia lo ma yang kha chu ka soi lo wang pu de speaker kha chu soi lo wang ngai lu le chu ka lut le de sham zo ka ni ai sa zel so ni wangin I soi de zel ti khan an lungoi kiming karing pu de speaker a to pa kan lut to nge chu ti chuan ti toila the Mizoram State University Amendment Bill sangni somni parukhi iphalna le he house zom tak khiat puina in min pass pui turin kange na chu kalome ole kan minister sa takin the Mizoram State University Amendment Bill 2026 chu house pass pui turin na rundil ta tuna kan bukanga pas rem ti apiagin rem ti ula rem ti lo kan chuan rem ti lo ti ula ole the Mizoram State University Amendment Bill 2026 chu pass he house yan lungrual takin pass ta ani khan kan ti to panga mun danga tum danga khanin Forest Conservation Amendment Act ka han lut lok tai la khata khanin atopa
เริ่มตีโลวะขันตู้มาขันเริ่มตีโลขันตีโลวะไม่รอซูเสสนเตหันโจนัวขันิน partition ขัดขันินtotal ben เตขันห้วยหดชุนจมในขันนี้ขัดไล่เตปหังไงตัวส่วนกันรู้เรื่องตัวจริงกันดินงำไปหิงไงlegislator party กันนี่legislator เขาวินาเริ่มตีนี่ส่วนparty headquarter ละมินะเริ่มอันโลตีโลวันปกค่ะอติระบิลสวยเขาโดนเตขมีเตปกขันิน party เตปกขันลงไงตัวโลดขีดโลกเขาจะฟูเวียงติเตปกขันไงตัวน่าชนเอ็งพอจุนิเซลติขัน Mizoram State University bill จะ pass แล้วนี่ตาMizoram ตานันนี่ที่เขาใช้ไต่คุยพอเซลจังกายปุยตุตุรกันกันฟาเตมันนี่ตัวดอนติข้ากันเรื่องรวมตาเซลทางตุนปรุมาตันชวนกันจงข้าเราเนี่ยพอดเซ